amakuru yacu yo kuri uyu munsi itariki 15 kwezi kwa 10 2024 muri sizamine mbwe Captain News MCN muri kumwe na Chris Muhizi hamwe na Bruce Bahanda. Izi akaba ari zimwe mu ngingo zigize amakuru yacu y'uyu munsi. Mu Rurambo ho muri territoire ya Uvira mu misozi y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, twirwaneho irashimirwa kuba yarasenye barriere zari zarashizweho na mayimayi. Izi barriere zikaba zari zimaze kumaraho abaturage utwabo. Procureur w'urukiko rwa ICC International Criminal Court yatangaje ko ibikorwa byo gusubukura iperereza ry'ibyaha bikorerwa muri Kongo ko rigiye gusubukurwa. Abakoze ibyaha cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo bagashikirizwa ubutabera. Ukraine iri mu ntambara n'Uburusiya irashinja Korea ya ruguru ko korana n'Uburusiya mu buryo bwa gisirikare, aho Korea bivugwa ko yohereza ingabo zayo mu Burusiya. Umutwe wa Hezbollah warashe roketi i Tel Aviv nyuma y'igitero cya Israel mu mujyi ufatwa nk'uwa gikristo muri Libani. Ni mu gihe akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kavuze ko gahangayikishijwe cyane n'ibitero bya IDF byibasiye ingabo z'amahoro. Kaze ku makuru kuburambuye. Amezi yaragiye kuba 8 abarwanyi ba mayimayi barashinze amabariyeri menshi mu bice byo muri Rurambo. Aya makuru avuga ko bariyeri yari yarazonza abaturage cyane, ni yari herereye hagati yo mu Rubuga na Gitoga. Iyi bariyeri ikaba yarabuguzaga abaturage babaga bavuye mu Rubuga berekeje mu Gitoga cyange ababaga bavuye mu Gitoga bagana mu Rubuga. Bivuga ko ahanini y'inzira yacagamo abo mu bwoko bw'abafurero n'abanyintu. Mu mpera z'iki cyumweru tusoje nibwo abasore bo muri twirwaneho bakorera mu misozi ya Rurambo berekeje muri utwo duce dushinzemo amabariyeri ya mayimayi, maze birukana abo barwanyi bayo barangije barasenya n'ibitunda bari barahubatse. Ibyo babaga bugamyemo bategereje abagenzi kugira ngo bababuguze utwo babaga bafite. Usibye kuba abarwanyi ba mayimayi barabuguzaga abaturage, byanavuzwe kandi ko banyaga ibyabo babaga bafite mu gihe banyuze kuri ayo mabariyeri. Ibi byatumye abaturage baturiye akarere ka Rurambo, Migera, Kigushu, Kidote na Remera bashima twirwaneho kubyiza yabakoreye. Ubutumwa bwanditswe bwahawe Minembwe Captain News bugira buti: intero nimwe mu karere ka Rurambo, Migera, Kigushu, Kidote na Remera bari gushimira twirwaneho kuba yarabakuriyeho amabariyeri yari yarabamazeho utwabo. Bukomeza bugira buti abafurero n'abanyintu kuri ubu bari kuvuga ko nta bandi bantu beza nka twirwaneho, ndetse bari kubita abacunguzi. Ku rundi ruhande muri ibi bice baheruka kubera igiterane cyo guha Kabaduda umunyamurenge inshingano zo kuba revera pasiteri, aho yasimbuye revera Mufarisi uheruka kwitaba Imana. Ni igiterane cyitabiriwe n'abantu baje bava mu moko yose, abafurero, abanyintu n'abanyamurenge. Bikaba byarongeye kugarura ubumwe mu baturage baturiye ako karere. Kabaduda yahawe kuyobora paruwase ya Gifuni y'itorero rya Methodiste Libre. Kuba aka karere karongeye kugarukamo amahoro n'umutekano mwiza babikesha twirwaneho, nk'uko abaturage bo muri ibyo bice bakomeje kubyigamba. Procureur w'urukiko rwa ICC International Criminal Court yatangaje ko ibikorwa byo gusubukura iperereza ry'ibyaha bikorerwa muri Kongo ko rigiye gusubukurwa. Abakoze ibyaha cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo bagashikirizwa ubutabera. Yagize ati: uyu munsi ndashaka gutangaza icyemezo cyanje cyo kongera gukora iperereza ryacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iperereza rizibanda cyane cyane ku byaha bivugwa muri stati y'Iroma byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva
mu kwezi kwa mbere 2022 nk'uko byatangajwe n'umushinjacyaha urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC Karim Khan kuwa mbere tariki 14 muri uku kwezi turimo kwa 10. Yibukije ko abayobozi ba Kongo inshuro zibiri bavuganye n'ibiro bye kugira ngo batangire iperereza ku butaka bwabo. Yakomeje agira ati gahunda y'iperereza rya mbere yafashwe ku minsi 3 ukwezi kwa gatatu 2004 ryerekanye n'ibyaha bivugwa muri stati y'i Roma zakorewe mu karere ka Kongo kuva mu gihugu cya Kongo kuva ku munsi umwe ukwezi kwa karindwi 2002. Mu kwezi kwa gatandatu 2004 ibiro byanje byafunguye iperereza ku kibazo cya Kongo. Guverinoma ya Kongo yatanze ku nshuro ya kabiri ku minsi 23 ukwezi kwa gatanu 2023 kuvyerekeye ibyaha bivugwa ko byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'abagize imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo zitandukanye kuva ku munsi umwe ukwezi kwa mbere 2022. Mu mezi ashize ibiro bya ICC byasuzumye mbere na mbere niba ibyaha bivugwa muri stati y'i Roma byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu kwezi kwa mbere 2022 bifitanye isano rya bugufi n'ibibazo biri gukorwa iperereza rimaze gufungurwa muri Kongo. Ati iri suzuma ryarangiye ryemeje ko ibintu bitandukanye by'ihohoterwa biherutse kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bifitanye isano n'ubugizi bwa nabi bw'urugomo n'imirwano byagaragaye muri kariya karere kuva nibura ku munsi umwe ukwezi kwa karindwi 2002 igihe urukiko rwatangiraga gukoresha ububasha muri Kongo. Kubera iyo mpamvu ibyaha byose bivugwa muri stati y'i Roma byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva ku munsi umwe ukwezi kwa gatanu 2022 byari mu rwego rw'iperereza rigikomeza ryatangiye mu kwezi kwa gatandatu 2004. Yibukije ko iperereza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ritazagarukira gusa ku bantu bagize uruhare mu makimbirane cyangwa ku bagize itsinda ryihariye, ahubwo ICC International Criminal Court izasuzuma mu buryo bwuzuye bwigenga kandi butabogamye kubazwa abantu bose bakekwaho kuba barakoze ibyaha hakurikijwe stati y'i Roma. Ibiro bya Procureur wa ICC byemeje kwita cyane ku ihame ry'ubwuzuzanye kandi bizashakisha ubufatanye bw'inzego z'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa bose bireba hagamijwe guharanira ubutabera bunoze ku bahohotewe n'ibyaha bivugwa. Procureur Karim yashoje ati kurangiza inzitizi zo kudahana muri Kongo bishobora kugerwaho gusa ku mbaraga zihuriweho na Kongo, ibiro byanje ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange mu rwego rwo gushigikira ubutabera mpanabyaha. Intego nyamukuru yacu ni ingamba z'igihe kirekire zirambye kandi zifatika z'ubutabera bw'inzibacyuho muri Kongo. ICC n'umuryango mpuzamahanga bashobora gushikira kubera inkunga. Yo mu mahanga, Ukraine iri mu ntambara n'Uburusiya yagize ishinja Korea ya Ruguru kohereza ingabo zayo mu Burusiya. Zatangajwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aho ashinja Korea ya Ruguru kohereza ingabo zayo mu Burusiya ndetse ashimangira ko umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuja mbere, bityo ko kuri bo ari ikibazo kuko icyo gihugu kizafatikanya n'Uburusiya mu ntambara cyashoye kuri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabitangaje ku mugoroba ho ku cyumweru tariki 13 ukwezi kwa 10 2024. Yagaragaje ko afite ibimenyetso simusiga yuko akomeje kubona ingabo za Korea ya Ruguru zigana mu Burusiya kandi ko zigenda mu byiciro. Perezida wa Ukraine mu magambo ye bwite yagize ati ntabwo bikiri bijyanye no kohereza ibikoresho bya gisirikare gusa, oya, ahubwo mu by'ukuri bari kuvana abantu muri Korea ya Ruguru bakajya mu ngabo z'Uburusiya. Biragaragara ko rero
mu bihe nk'ibi imibanire yacu n'abafatanyabikorwa ikwiye gutezwa imbere. Abasirikare bacu bari ku rugamba bakeneye gufashwa cyane. Ku munsi w'ejo hashize tariki 14 ukwezi kwa 10 2024, Minisitiri w'Ingabo z'Uburusiya yashize hanze video igaragaza imodoka za gisirikare hamwe n'ibindi bikoresho bya Ukraine byangiritse bikomeye. Uburusiya bwatangaje kandi ko bwisubije igice kimwe cyo mu karere ka Kursk cyari cyarigaruriwe na Ukraine. Uretse aho Kursk, ingabo z'Uburusiya kandi zafashe akandi gace ko mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe buri guhungana bwegera mu mujyi umvikana w'ingenzi kuri bo wa Pokrovsk ukungahaye ku mabuye y'agaciro. Ingabo z'Uburusiya zimaze amezi menshi zirwana zerekeza mu mujyi wa Donetsk, ahantu ubutegetsi bwa Ukraine mu mpera z'iki cyumweru bwavuze ko ibintu byari bigoye cyane. Nanone tukiri muri aya makuru yo mu mahanga, umutwe wa Hezbollah warashe roketi Tel Aviv nyuma y'igitero cya Israel ku mujyi wa Gikristo mu gihugu cya Libani, mu gihe akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kavuze ko gahangayikishijwe cyane n'ibitero IDF itera zibasiye ingabo z'amahoro. Amakuru avuga ko abantu barenga 20 baguye mu gitero cy'indege cya Israel mu mujyi wa Gikristo uherereye mu majyaruguru ya Libane, bituma Hezbollah irasa ibisasu bya roketi i Tel Aviv mu gihe intambara yo guhangana na Israel ikomeje kwiyongera. Ni mu gihe kandi mu masaha 28 ashize yabaye ayo kumenekamo amaraso menshi mu karere ka Gaza. Abantu 4 baguye mu gisasu cya Israel yateye mu kigo cy'ibitaro rwagati muri Gaza. Ikindi gitero cyagabwe ku ishuri yegereye aho ryakoreshwaga mu buhungiro bwahitanye byibuze abantu 20. Naho igitero cya drone gihitana abana 5 bakiniraga mu muhanda mu nkambi ya Al-Shati i Gaza, nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuzima zaho. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ivuga ko Israel ishaka kwirukana ku gahato abaturage basigaye bo mu majyaruguru ya Gaza mu gikorwa cyo kuvugurura ubukana ku butaka bwa Palestine bukomeje. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko kirimo kureba raporo z'abantu bahitanwe n'ibitero byabaye ku cyumweru no ku wa mbere. Igisasu cyaturikiye muri Libane ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kibasiye Aitu, umudugudu wa Maronite hafi y'umujyi wa Tripoli uherereye mu majyaruguru. Kibasiye inzu y'amagorofa gihitana abantu 21 nk'uko Croix Rouge yo muri Libane ibitangaza. Amashusho yavuye aho yerekanwa na televiziyo ya Libane yerekanaga inyubako yangiritse cyane isenya imodoka n'abapfuye n'abakomeretse baryamye mu muhanda. Aitu iri kure y'ibigo by'ingufu bya Hezbollah i Beirut no mu majyepfo no mu burasirazuba bw'igihugu. Umuyobozi w'uyu mudugudu Joseph Trade yatangarije Reuters ko iyi nyubako yakodeshejwe imiryango yimuwe n'intambara. Ku wa mbere Ubutaliyani, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage bwasohoye itangazo rihuriweho ryamagana Israel kuba yarateye inshuro nyinshi ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye. Bagize bati ibi bitero bigomba guhita bihagarara. Bongeraho ko ibitero nkana binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kagaragaje impungenge zikomeye kuri ibyo bitero mu itangazo ryemejwe n'ubwumvikane. Akanama k'abanyamuryango 15 kasabye amashyaka yose atiriwe ayita amazina kubahiriza umutekano n'umutekano by'abakozi n'ahantu h'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwita ku mahoro buzwi ku izina rya UNIFIL. Yanama yagize ati ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro n'umuryango w'abibumbye
ntizigomba na rimwe kwibasirwa n'ibitero. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kandi kasabye ko hashirwa mu bikorwa icemezo carwo ca 1701 cemejwe mu 2006 hagamijwe kubungabunga amahoro ku mupaka uhuza Libane na Israeli. Ku mugoroba ho kuri uyu wa mbere, Benjamin Netanyahu yavuze ko ibirego ingabo za Israeli zarashe nkana ingabo z'amahoro k'ibinyoma rwose, kuko yongeye kubasaba ko bava mu turere tw'imirwano hafi y'umupaka. Yavuze ko Hezbollah yakoresheje ibirindiro vya UNIFIL mu rwego rwo guhisha ibitero vyahitanye abanyesiraheli, harimo ku cyumweru ubwo igitero c'indege zitagira abapilote ku kigo ca gisirikare cahitanye abasirikare 4. Netanyahu yagize ati Israeli ifite uburenganzira bwose bwo kwirwanaho kuri Hezbollah kandi izakomeza kubikora. Yongeyeho ko yicujije ku kibi cyose cyakorewe abakozi ba UNIFIL, ariko inzira nziza yo kubungabunga umutekano wabo no kumvira icyifuzo cya Israeli no kuva mu nzira mbi igihe gito. Umuyobozi w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro, Jean-Pierre Lacroix, yavuze nyuma ko ingabo z'amahoro zizaguma mu myanya yose yo muri Libane. Ati icyemezo cyafashwe ko UNIFIL kuri ubu izaguma mu birindiro vyayo byose, nubwo ingabo za Israel IDF zahamagariye kuva mu myanya iri hafi y'umurongo w'ubururu. Ingabo 5 z'amahoro zakomerekejwe n'ibitero vyibasiye ibirindiro vyabo kuva Israeli yatangiraga igitero cyo kurwanya umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah, benshi bakaba barashinjaga ingabo za Israeli. Umuyobozi wa politike y'ububanyi n'amahanga y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, Joseph Borrell, yagize ati akazi kabo ni ingenzi cyane, ntabwo byemewe rwose gutera ingabo z'umuryango w'abibumbye. Reka nanone mbashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe muri aya makuru tubagezaho buri munsi, twibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, ndetse ko mwadukurikirana no ku zindi social media platforms zacu, Facebook page, Instagram, website ni www.minembwecapital.com.